پیشرفت و ترقیات و فتح و نصرت ملت تاجیک ملت فرهنگی حمایت مردم و ثبات مهمترین امکانات در 4 فصل سال برای سیر و سیاحت، صنعتی و کشاورزی آزمون‌های جمهوریوی، راهنمای جامعه خانه امید تاجیکان دنیا. ما تاجیکستانی آزاد و صاحب اختیار. دوست باشید، اتفاق باشید، شکرانه همین دولت کنید، شکرانه همین سرزمین کنید، شکرانه کنید که چنین وطن عزیز و محبوب دارید. ассалому алайкум бинандаҳои гиромӣ. нашри муфассали барномаи иттилоотии ахборро мустақиман аз телевизиони тоҷикистон манзуратон мегардонем. бинандагони гиромӣ таваҷҷӯҳ намоед ба паёми шодбошии президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба муносибати иди қурбон. هموطنان عزیز، همه شما را به مناسبت عید قربان صمیمانه تبریک میگویم. به هر یک شما سلامتی و خوشحالی و در خاندانتان آسایش و آرامی آرزو می نمایم. عید قربان یکی از مهمترین آیین‌های دین مبین اسلام باشد و فضیلت‌های زیادی دارد. تقویت دوستی و محبت بین همدیگری، ترغیب ارزش‌های اخلاقی، انجام دادن عمل‌های خیر، پاس احترام پدر و مادران و کلانسالان، دستگیری کمبزاعت‌ها و نیازمندان و صرفه سرشته‌کاری از زمره فضیلت‌های این عید می باشد. یعنی این عید در برابر آنکه مراسم صرف اعتقادی می باشد، فرصت مناسب برای انجام دادن عملهای خیر و ثواب به حساب می رود. در روز عید قربان مردم تاجیک مطابق مذهب حنفی 3 عمل را به اجرا می رسانند. اولا در حق گذشتگان دعای نیک می کنند. بعداً به زیارت پدر و مادر، بیماران و نیازمندان و عزاداران می روند و شخصانی که امکان مساعد مالیوی دارند رسم قربانی را به جا می آورند. قربانی کردن غمخواری در حق همدیگر، رحم و شفقت به یتیمان و معیوبان و دستگیری عائله‌های کمبضاعت از جانب آنهای واجب می باشد که امکان و توان خیر و صدقه کردن را دارند و در مسئله تأمینات اهل عائله آنها مشکلی وجود ندارد. شخصانی که امکان و توان قربانی کردن را ندارند، انجام دادن این عمل برای آنها شرط نیست. در قرآن مجید عملهای اسرافکارانه و خراجات بیجایی که مؤمن بر ضرر خود
و نزدیکانش انجام می‌دهد 23 مراتبه قطعیاً محکوم شده است. عموماً همه عملهایی که خداوند به بندگانش رایج دانسته است در دایره امکانیت و شرایط زندگی انسان است. در آیت 286 سوره بقره این مسئله واضحاً ذکر شده است که خدا بر هیچ کس جز به اندازه تواناییش واجب نمی کند. دیگر اینکه در شریعت دین مبین اسلام قربانی کردن چاروا در دوام 3 روز جایز است. بنابراین شرط نیست که این کار در یک روز با ازدحام و بینظامی انجام داده شود، بلکه بهتر است که ذبح چاروا در جایهای مقرر شده و با رعایت قاعده‌های بهداشتی صورت گیرد. خاطر نشان می‌سازم که دستگیری احتیاجمندان، یتیمان و معیوبان و کمبزاعت‌ها و بیماران نه تنها یک عمل ثواب بلکه نشانه ایمان کامل، اخلاق حمیده و مسئولیت اجتماعی افراد جامعه در نزد همدیگر می باشد. قابل ذکر است که تقریباً 12 سال قبل در کشور ما قانون ملی درباره تنظیم جشن و مراسم در جمهوری تاجیکستان قبول گردیده بود که آن در راه به نظام معین در آوردن فرهنگ برگزاری معرکه ها و پیشگیری کردن زیاده روی و اسرافکاری نقش نظررس گذاشت. در اساس مقررات این قانون ما باید هنگام برگزاری جشن و معرکه ها و خصوصاً در روزهای عید صرفه و سرشتکار باشیم. به نمایشکاری و اسرافکاری راه ندهیم و مراسم دینی و اعتقادی را که مردم را به خیر و سخاوت و صرفه و سرشتکاری هدایت می کند به نمایش خرافات و تعصب تبدیل نسازیم. صرفه مبلغ‌ها و خودداری کردن از خراجات بیهوده به عائله‌ها امکانیت می‌دهد که به تعلیم و تربیت فرزندان، فراهم آوردن شرایط بهتر زندگی برای اهل خاندان و آبادانی روزگار خویش توجه بیشتر دهند. از خاطر نبراریم که خداوند در مرکز همه فرضیات و واجبات و مراسم و آیین‌های اعتقادی منفعت و سعادت انسان را گذاشته است. هموطنان عزیز ما از وضعیت ناآرام و بحرانی جهانی معاصر خوب آگاهند. محصولات غذایی در بسیار کشورهای عالم روز به روز کمچین و نرخ‌ها با سرعت بالا رفته ایستادند. در چنین شرایط ما باید قبل از همه به رشد اقتصادی وطنی ثمرناک استفاده بردن هر یک وجب زمین دقت اولین درجه داده در فکر ذخیره 2 ساله
مواد غذایی، یعنی تأمین فرزندان و اهل عائله خود باشیم. ما باید با در نظر داشتی وضع جهانی امروزه عمل کنیم، بیشتر زحمت کشیم، هرچی بیشتر محصولات استحصال کنیم و امنیت آذوقه‌واری کشورمان را که یکی از هدفهای استراتژی ملی می باشد تأمین نماییم. در رابطه با این تکرارا تاکید می نمایم که عید قربان توی نیست، بلکه یک مراسم دینی و آیینی اعتقادی است که باید در اساس ارزش‌های اخلاقی و با رعایت معیارهای صرفه و سرشته‌کاری برگزار کرده شود. همدیاران عزیز، اسلام دین است که با تربیت اخلاقی و معنوی انسان روانه شده. هدف آن تشکل انسان صالح و دانشمند و خودشناس و نکوکار است. پیامبر اسلام در حدیث صحیح تاکید نمودند: من فرستاده شدم تا اخلاق بشر را کامل گردانم. اخلاق و آداب انسانی در نوبت خود از سواد و دانش و معرفتناکی و خودشناسی هر یک انسان وابسته می باشد. این است که در قرآن مجید نخستین آیتی که نازل شده است با علم و معرفت، یعنی هدایت به خواندن بخشیده شده است. کلام ربانی به بندگان خدا 70 مراتبه از طاعت و عبادت پیام داده است، ولی 779 مراتبه از ضرورت و اهمیت علم و دانش و عقل و خرد حکم کرده است. این همه گواه آن است که مقام علم و دانش و معرفت و سوادناکی در نزد خداوند بلندتر از هر عبادت است. بار دیگر تأکید می نمایم که مردم باید ارزش‌های اصیل اعتقادی را از تعصب و خرافات فرق کنند و این کار با انسان تنها توسط سواد و معرفت و علم و دانش میسر می گردد. محض به همین خاطر دین مبین اسلام مقام علم و دانش را همچون واسطه سعادت انسان بلند مقرر نموده، واضحاً اعلام می دارد که با دست آوردن علم و معرفت به هر فرد مسلمان، خواه زن خواه مرد، فرض است. خداوند در کلام آسمانی خود در مورد ترغیب علم و دانش فرموده است: آنهایی که می دانند، یعنی سواد و دانش دارند، و آنهایی که نمی دانند، یعنی سواد و معرفت ندارند، برابر نیستند. واقعا وظیفه همه پیغمبران و جوهر تعلیمات همه دین‌های جهانی نیز بر راه سعادت هدایت کردن مردم از طریق علم و دانش و اخلاق
حمیده می باشد. هموطنان عزیز، حالا ما در دوره آمادگی به جشن بزرگ ملی 35 سالگی استقلال دولتی قرار داریم. به خاطر استقبال سزاوار این جشن مقدس هر یک فرد صاحب وطن و باننگ ناموس جامعه وظیفه دار است که در تحکیم دستاوردهای استقلال، صلح و آرامی، ثبات سیاسی و وحدت ملی سهم گذارد و برای آینده درخشان تاجیکستان صاحب استقلال تلاش نماید. استقلال دستاوردی بزرگ و تاریخی می باشد و حمایه آن مسئولیت شهروندی، رسالت انسانی و قرض فرزندی هر یک ما به شمار می رود. ما باید همیشه شکرانه کنیم که صاحب وطن آباد و آسوده و دولت آزاد و صاحب اختیار هستیم و به شرافت دولت صاحب استقلالمان حقوق و آزادی ها و باورهای اعتقادی خود را عملی می نماییم. شکرگزاری از استقلال و آزادی تنها با سخن محدود نمی شود، بلکه آن در عمل هر روزه سازنده هر یک ما و در خدمت صادقانه به وطن ifade می یابد. اطمینان دارم که کل مردم شریف کشور من بعد نیز سعی و تلاش خود را از هر یک خانه و کاشانه سر کرده برای آبادی وطن محبوبمان، حمایه صلح و ثبات، تحکیم پایه‌های دولتداری تاجیکان و بالاروی مقام تاجیکستان در عرصه بین المللی دریغ نمی دارند. بار دیگر همه شما مردم شریف تاجیکستان و هموطنان برون مرزیمان را با فرارسیدن عید قربان تبریک گفته برایتان تندرستی و خوشبختی و دل شاد و خانه آباد آرزو می نمایم. فرارسی عید قربان مبارک باشد هموطنان عزیز. امروز صحبت تلفنی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان با رئیس جمهوری اسلامی ایران محترم مسعود پزشکیان دایر گردید. در آغاز صحبت سرور دولت ما و محترم مسعود پزشکیان به مناسبت عید مبارک قربان مبادله تبریکات انجام دادند. پیشوای ملت به محترم رئیس جمهوری اسلامی ایران تمنیات صحتمندی و کامیابی ها خواسته به تمام مردم دوست و برادر ایران صلح و آرامی و پیشرفت و شکوفایی بردوام آرزو نمودند. جانب ها همچنین حالت کنونی و دورنمای مناسبت های دوستی و همکاری های گوناگون پهلوی تاجیکستان و ایران را بررسی کردند. پرزیدنت تاجیکستان جریان مثبت امروزه گسترش رابطه های دو کشور و اهمیت مکالمه پیوسته سطح عالی را بخصوص تاکید کردند. همزمان پرزیدنت ها عاید به مسئله های علاهیده روزنامه منطقوی و جهانی از جمله وضع جاری در منطقه خلیج فارس مبادله افکار انجام دادند. در این زمینه سرور دولت ما با ابراز قناعتمندی از روند مذاکرات صلح‌آمیز در این جاده جهت حل و فصل مشکلات موجوده منطقه تنها با راه‌های سیاسی توسط مکالمه سازنده اظهار امید نمودند. امروز در شهر دوشنبه کنفرانس چهارم بین المللی سطح بلند اوید به 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار سالهای 2018-2028 رسما آغاز گردید که در افتتاح آن پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان اشتراک و سخنرانی نمودند.
عالی جنابان، محترم رهبران هیئت‌ها، خانم‌ها و جنابان، پیش از همه تشریف هر یکی شما را به سرزمین باستانی تاجیکستان صمیمانه خیر مقدم میگویم. برای ما مایه افتخار است که امروز در دایره روند آب دوشنبه کنفرانس چهارمی بین المللی سطح بلند آید به 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار سالهای 2018 2028 برگزار می‌گردد. این کنفرانس با تشکل عهده‌داری‌های مشترک ما برای تحکیم همکاری و صورت بخشیدن به عملها جهت حل یکی از موضوعهای حساس زمان معاصر مساعدت می‌کند. ما اشتراک فعال و سهمگذاری شما را در پیشبرد روزنامه جهانی آب بلند قدر می‌کنیم. اشتراکچیان گرامی، طی سالهای آخر تاجیکستان با مقصد در مرکز روزنامه رشد بین المللی قرار دادن مسئله آب یک سلسله تدبیرهای عملی اندیشید. در این جهت کشور ما توسط تشبس‌های خود در ساحه آب که از جانب مجمع عمومی سازمان ملل متحد همیشه دستگیری یافتند پیوسته تلاش می‌ورزد. جوهر این تلاش‌های ما از مسئله‌های بلند برداشتن مقام و منزلت آب ثروت بی‌بهای حیات عبارت است. تاجیکستان همانا جانبدار برخورد متوازن فراگیر و با ثمره عملی نگرانیده شده می باشد. اعلان 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار گواهی واضح کوشش‌های مشترک ما در این سمت باشد. علاوه بر این برگزاری موفقانه کنفرانس تاریخی آب سازمان ملل متحد در سال 2023 تحت میزبانی تاجیکستان و نیدرلند ضرورت عهده‌داری‌های جهانی را برای تیزانیدن عملها در ساحه آب واضحاً نشان داد. ما در دایره روند آب دوشنبه با تلاش‌های خود در سمت تشکیل پلتفرم بین المللی فراگیر و شفاف ادامه داده امروز چون عنعنه حکومت‌ها و دیگر جانب‌های منفعت دارا از سراسر جهان برای در عمل تطبیق نمودن عهده‌داری‌های مربوط به آب گردی هم آورده ایم. باید اعتراف کرد که با وجود پیشروی‌ها در موضوع آب جهان هنوز هم با یک زمره مشکل‌های روبرو می باشد که روند نائل شوی به هدف ششم رشد استوار را دشوار کرده است. حالا میلیاردها نفر آدمان با آب نوشابه بی خطر و خدمت‌رسانی‌های بهداشتی دسترسی ندارند. نزدیک به 4 میلیارد نفر هر سال حداقل یک ماه با رسایی شدید آب دچار میشند. تمایل‌های جاری گواهی می‌دهند که این مشکل‌ها در آینده به طور نظررس افزایش خواهند یافت. طبق تحقیقات نوی کارشناسان
طلبات جهان با آب آشامیدنی تا سال 2050 حداقل با 25% زیاد می شود و این ضرورت استحصال 50% بیشتری غذا را برای اهالی رو به افزایش تقاضا می نماید. همزمان با این قریب نصف اهالی شهرنشین جهان می تواند با نارسایی آب روبرو گردد. ساحه‌های نو و با سرعت رشد یابنده از جمله صنعت سبز، شهرسازی، استحصال آذوقه‌واری و انفراستراکچور رقمی طلبات با آب را باز هم زیاد خواهند کرد. این روند ضرورت گذارش به تکنولوژی‌های صرفه‌کارانه آب، مدیریت مؤثر ذخیره‌ها و هماهنگسازی بهتر سیاست آب، انرژتیکا و آذوقه‌واری را دوچار می‌سازد. علاوه بر این تأثیر پیامدهای تغییریاب اقلیم از جمله خشکسالی، آبخیزی‌ها، آبشوی با سرعت پیریک‌ها و بلندشوی سطح بحر وضع جاری را دوچند شدت می‌باشد. واقعیت ذکر شده برای نظام‌های علاقه آسیب پذیر فشار علاوه‌ای ایجاد می‌کند. این نشان دهنده‌ها تنها پیشگویی نیستند بلکه هشداری جدی و دعوت به عمل به هر یکی ما میباشد. اشتراکداران محترم، جهت حل و فصل مشکل‌های مربوطه تاجیکستان در سطح ملی و منطقوی نیز چاره‌های ضروری می‌اندیشد. در دایره برنامه اصلاحات ساحه آب، زمینه‌های حقوقی و نهادی برای تطبیق مرحله‌ای مدیریت همگرایی ذخیره‌های آب به طور نظررس تحکیم یافته، انفراستراکچور کلیدی نوسازی گردیده است که علاقه ثمرناکی و استواری استفاده آب را بهتر می‌کند. برای صورت بخشیدن به روند نهایی به هدف ششم رشد استوار در کشور ما، استراتژی ملی آب تا سال 2040 و برنامه دولتی تأمینات آب نوشابه و بهداشت برای سالهای 2025-2029 قبول گردیدند. این سندها افزایش‌های دراز مدت و تدبیرهای مشخص را برای رشد ساحه آب معین می‌نمایند. ما نیت داریم که تا سال 2030 تطبیق پره مدیریت هماهنگ شده ذخیره‌های آب را در سطح ملی و حوزوی تأمین نموده نظام معاصر علماً اساسناک، استوار و ثمرناک را تأسیس دهیم. همزمان با این ما تلاش داریم که تا سال 2040 دسترسی به آب متمرکز را حداقل برای 90% اهالی تأمین نماییم. ما تصمیم گرفتیم که به این وسیله دسترسی هر یک شهروند را به آب تازه آشامیدنی کفالت دهیم. در برابر این تاجیکستان نقشه دارد که مقیاس تکنولوژی‌های صرف کننده آب را زیاده از 40 برابر افزایش داده، استفاده ثمرناک این نعمت بی‌بها را با یک ابزار کلیدی مطابق شوی با تغییریابی اقلیم تبدیل دهد. گذشته از این ما نیت داریم که
تا سال 2040 رقمی کنانی مدیریت ذخیره‌های آب را تا 80% افزایش داده. با این راه شفافیت، ثمره‌ناکی و استواری قبول قرارهای مربوطه را تأمین نمایید. دوستان گرامی، ما بر رشد همکاری‌های فرامرزی در ساحه آب اهمیت خاص می‌دهیم. جهت تحکیم مبادئ اعتماد، شریکی و مکالمه سازنده در آسیای مرکزی آید به حل مسائل مهم آب همیشه کوشش به خرج می‌دهیم. تاجیکستان با فوند بین المللی نجات بحر ارال همچون پلتفرم مساعد منطقوی برای بررسی و حل مجموع مسائل آب به خاطر رشد استوار می‌نگرد. وابسته به این و با در نظر داشته مشکلات معاصر و نیازهای کشورهای منطقه، ما جانبدار تکمیل ساختار این فوند و در چارچوب آن تأسیس دادن کمیسیون بین دولتی انرژتیکی برای آسیای مرکزی است. این کمیسیون میتواند همچون یک ابزار مهمی تحکیم همکاری منطقوی و تأمین رشد استواری حوزه بحر ارال خدمت نماید. حاضرین محترم، در سالهای اخیر در ساله بین المللی عمل آب و روزنامه عمل آب برای حل و فصل مشکلات مربوط به آب زمینه‌های مستحکم فراهم ساختند. با وجود این در جاده رفع این مشکلات به نفع امروز و آینده سیاره ما هنوز دچار مانع‌های جدی هستیم. برای برطرف کردن این مانع‌ها در سراسر جهان در سطح‌های ملی، منطقوی و جهانی اقدام‌های نظررس راه اندازی می‌شوند که باید یگانگی و همکاری را در سمت آب تقویت باشد. در این راستا ما به تلاش‌های متوازن، مؤثر و فراگیر منفعت‌های مشترک نیاز داریم. تاجیکستان بر این نظر است که به مقصد توسعه این تلاش‌ها و عملی سازی آنها امروز ضرورت گزارش به مرحله نوی همکاری جهانی در ساحه آب به میان آمده است. از این لحاظ ما پیشنهاد می‌نماییم که چارچوب دوشنبه برای آب تأسیس داده شود. این چارچوب می‌تواند روندهای جاری را در مسائل آب تحکیم بخشیده، زمینه مساعد را برای هماهنگی و همگرایی تلاش‌های مشترک جهت رسیدن به نتیجه‌های عملی مهیا سازد. حاضرین گرامی، ما به مرحله جنببندی در ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار نزدیک می‌شویم. ضرور است که از حالا درباره روزنامه جهانی آب بعد سال 2030 اندیشه نماییم. اقدام‌های ما در این جاده باید از دستاوردهای 10 ساله روزنامه عمل آب و تجربه روند آب دوشنبه منشأ گرفته به حل مسائل روزافزون مربوط به آب روانه کرده شوند. یادآور می‌شوند که ما در پیش‌روی برگزاری سلسله همایش‌های مهمی سطح جهانی در ساحه آب از جمله کنفرانس آبی سازمان ملل متحد در سال 2026 و سمیت هدف‌های رشد استوار در سال 2027 قرار دارد. همزمان با این در سال 2028 شهر دوشنبه میزبان کنفرانس آبی سازمان ملل متحد خواهد گردید که از 10 ساله جاری بین المللی عمل آب برای رشد استوار نتیجه گیری خواهد کرد.
بر این باورم که نتیجه های این همایش ها به تشکل روزنامه جهانی آب پس از سال 2030 مساعدت خواهد کرد. در این روند رسیدن به نتیجه های عملی مبلغ‌زایی استوار، همگرایی سیاست آب با اقلیم و انرژتیک، آذوقه‌واری و نظام‌های محیط زیستی، همچنین تقویت همکاری منطقوی و بین المللی باید موضوعهای کلیدی روزنامه نو آب را تشکیل دهند. در این زمینه چهارچوب دوشنبه برای آب محرک پیشبرد روزنامه جهانی آب پس از سال 2030 خواهد شد. خانم‌ها و جنابان، کامیاب گردیدن ما در این مسیر پیش از همه به همکاری با اعتماد، درک مشترک مشکلات و دریافت راه‌های حل آنها وابستگی دارد. بیایید از امکانیت‌های کنفرانس امروزه همچون نقطه گردش در حل و فصل مسائل آب استفاده نماییم. همه ما مسئولیت مشترک مهم داریم. گنجینه بی‌بهای سیاره یعنی ذخیره‌های آب را باید برای نسل‌های امروز و آینده عاقلانه و ثمرناک اداره نماییم. حاضرین گرامی، در خاتمه میخواهم اعلان نمایم که ما به مقصد پیشبرد و تقویت دیپلماتیای آب و متحد کردن تلاش‌های جامعه جهانی برای آینده استوار و بی‌خطر جایزه بین المللی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان را در ساحه آب تأسیس دادیم. این جایزه برای اعتراف نمودن سهمی برجسته در رشد همکاری‌های بین المللی، تحقیقات علمی، سیاست استواری آب و پیشبرد راه‌های حل مؤثر مشکلات جهانی آب نگرانیده شده است. تشکر از توجهتان. سلامت باشید. بعد از سخنرانی پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان، راهبران هیئت‌های حکومت‌های کشورها، سازمان‌های بین‌المللی و منطقوی و کارشناسان سطح بلند از جمله سروزیر جمهوری بروندی نستور نتاخونتوی، رئیس دیوان وزیران جمهوری قرقیزستان، وزیر کشاورزی و صنعت کارکرد ارلیست اکونبکوف، معاون رئیس دیوان وزیران ترکمنستان تنگریگولی اتاخالیف، فرستاده مخصوص سازمان ملل متحد خانم ریترو مرسودی، معاون دبیر کلی سازمان ملل متحد لی جونهوا، رئیس شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد لاک بهادور تاپا، نایب پرزیدنت بانک اروپایی تجدید و رشد مارک боуман, муовини дабири кулли созмони милали муттаҳид, котиби иҷроияи комиссияи иқтисодӣ ва иҷтимоии созмони милали муттаҳид барои осиё ва уқёнуси ором армида салсия алисҷаҳбана ва ректори донишгоҳи созмони милали муттаҳид, муовини дабири кулли созмони милали муттаҳид профессор тишлидзи марвала баромад карданд. ёдовар бояд шуд ки дар кохи сомони бустонсарои шаҳрии ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон 2500 иштирокдор аз 110 кишвар, намояндагони воломақоми 75 созмони байналмилалию минтақавӣ ва коршиносони сатҳи баланд аз 170 муассисаи илмиву таҳқиқотии ҷаҳон ҷамъ омаданд. ғайр аз ин, ҳамоиши мазкурро беш аз 300 хабарнигори васоити ахбори оммаи дохиливу хориҷ инъикос менамоянд.
президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон пас аз иштирок ва суханронӣ дар конфронси чоруми байналмилалии сатҳи баланд оид ба 10-солаи байналмилалии амал об барои рушди устувор солҳои 2018-2028 бо муовини дабири кулли созмони милали муттаҳид оид ба масъалаҳои иқтисодӣ ва иҷтимоӣ Ли Ҷунҳуа мулоқот намуданд. Сарвари давлат дар оғози суҳбат ба Ли Ҷунҳуа ки ҳамраиси раванди оби душанбе мебошад барои ташриф ба Тоҷикистон ва иштироки фаъол дар конфронси мазкур ва ҳам аз саҳми намоёни доимияш дар ин раванд арзи қаноатмандӣ намуданд. зимни суҳбат масоили вобаста ба ҳамкории пурсамари Тоҷикистон бо Созмони Милали Муттаҳид бахусус бо дафтари созмон оид ба масъалаҳои иқтисодӣ ва иҷтимоӣ дар масоили обу иқлим, ҳифзи пиряхҳо, пешгирии аз офатҳои табиӣ ва кор бо паёмадҳои онҳо баррасӣ шуд. Оид ба татбиқи натиҷаҳои ҳамоишҳои қаблӣ дар соҳаи обу иқлим ва рушди устувор, ҳадафманд анҷом додани конфронси кунунӣ ва омодагӣ ба чорабиниҳои дигари байналмилалии ин самт дар соли равон ва соли 2028 гуфтугӯи судбахш ҷараён гирифт. Ба кори фонди мақсадноки байналмилалӣ оид ба ҳифзи пиряхҳо ки бо ташаббуси Тоҷикистон таъсис ёфтааст, ҷонибҳо таваҷҷӯҳ карда изҳори бовар намуданд ки ҷомеаи ҷаҳонӣ ва созмонҳои байналмилалӣ дар таҳкими имкониятҳои он саҳми назаррас хоҳанд дошт. гуфтугӯи судбахш ҳамчунин доир ба фаъол нигоҳ доштани гурӯҳи дӯстони об ва пиряхҳо дар Ню-Йорк ва абзорҳои дигари рушди ҳамкорӣ дар сатҳи ҷаҳонӣ сурат гирифт. Президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳамчунин вазири нерӯи ҷумҳурии исломии Эрон Аббос Алиободиро ки барои иштирок дар конфронси чоруми байналмилалии сатҳи баланд оид ба 10-солаи байналмилалии амал об барои рушди устувор солҳои 2018-2028 ба Душанбе ташриф овардааст, ба ҳузур пазируфтанд. зимни мулоқот масъалаҳои рушди муносибатҳои ду кишвар баррасӣ шуд. ҷонибҳо ба густариши робитаҳо дар бахшҳои иқтисод, саноат, энергетика, кишоварзӣ, роҳсозӣ ва ҳамлу нақл таваҷҷӯҳи хос зоҳир намуданд. зимнан таъсиси корхонаҳои муштарак аз ҷумла дар соҳаҳои маъдан, дорусозӣ, насоҷӣ, коркарди пахта, пашму пӯст мувофиқи мақсад дониста шуд. вобаста ба вазъи Ховаримиёна гуфта шуд ки мушкилоти ба вуҷуд омада танҳо тавассути роҳҳои дипломатӣ ва музокирот метавонанд ҳаллу фасл гарданд. аз ин лиҳоз бори дигар мавқеи устувори Тоҷикистон ба ҷонибдорӣ аз идомаи талошҳои сиёсӣ ва муколамаи созанда дар роҳи ҳалли осоиштаи ин ва дигар низоъҳо таъкид гардид. пас аз мулоқот бо президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон вазири нерӯи ҷумҳурии исломии Эрон Аббос Алиободӣ андешаҳояшонро ба рӯзноманигорон чунин баён намуданд. خوشحالم از اینکه در کشور خودمون هستیم. من اینجا رو وطن دوم خودم میدونم، کما اینکه ایران هم وطن دوم شماست. امروز آقای رئیس جمهور بسیار دلگرم کننده با من صحبت کردن، ارشادات خیلی خوبی داشتن، از همبستگی و برادری گفتن. نقشی که تاجیکستان در این موضوع مهم آب امروز در دنیا ایفا میکنه نقشی ماندگار هست. سخنان امروز آقای رئیس جمهور بسیار سازنده بود. سخنان رؤسای جمهور دیگه و مقامات دیگه‌ای که صحبت کردن هم بسیار خوب بود. منم عرایضی دارم که امروز در جلسه خواهم گفت. ما آمادگی داریم که هر چی که بلدیم با شما به اشتراک بذاریم. дар ҳошияи конфронси чоруми байналмилалии сатҳи баланд оид ба 10-солаи байналмилалии амал об барои рушди устувор солҳои 2018-2028 президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳамчунин вазири нерӯи барқ ва оби шоҳигарии Баҳрайн Ясир Иброҳим ибни Ҳумайдонро ба ҳузур пазируфтанд. дар мулоқот масоили вобаста ба муносибатҳои дуҷонибаи Тоҷикистону Баҳрайн ва мавзӯъҳои байналмилалию минтақавии мавриди таваҷҷӯҳи муштарак баррасӣ шуд. аҳамияти зиёд ба роҳҳои густариши робитаҳои сиёсӣ ва ҳамкорӣ дар соҳаҳои иқтисоду тиҷорат, сармоягузорӣ, сайёҳӣ, рушди зерсохторҳои муосир ва таҳкими ҳамдастӣ дар масоили вобаста ба обу иқлим дода шуд. дар робита ба вазъи бениҳоят ҳассос ва печида дар минтақаи халиҷи Форс сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон изҳор доштанд ки
тоҷикистон ҷонибдори идомаи талошҳои сиёсӣ ва дипломатӣ барои ҳалли осоиштаи ин буҳрон бо дар назардошти манфиатҳои ҳамаи давлатҳои минтақа мебошад. имрӯз сарвазири ҷумҳурии тоҷикистон Қоҳир Расулзода дар ҳошияи конференсияи чоруми байналмилалии сатҳи баланд 10-солаи байналмилалии амал барои рушди устувор солҳои 2018-2028 бо муовини дабири кулли Созмони Милали Муттаҳид котиби иҷроияи Эскато хонум Армида Салсиаҳ Алис Ҷаҳбана мулоқот намуд. дар оғози суҳбат сарвазири ҷумҳурии тоҷикистон Қоҳир Расулзода нақши Созмони Милали Муттаҳид ва ниҳоди иқтисодию иҷтимоии он Эскаторо дар рушди кишварҳои узв муҳим арзёбӣ намуд. дар ин замина аз сатҳи муносибатҳо бо тамоми ниҳодҳои Созмони Милали Муттаҳид қаноатманд карда шуд. таъкид гардид ки Тоҷикистон саҳми Созмони Милали Муттаҳид ва рӯзномаи 2030-ро аз ҷумла марбут ба масоили обу иқлим ва нақлиёту логистика дар ҳалли мушкилоти ҷаҳони муосир баланд арзёбӣ мекунад. муовини дабири кулли Созмони Милали Муттаҳид котиби иҷроияи Эскато хонум Армида Салсиаҳ Алис Ҷаҳбана дар навбати худ аз мусоидати фаъоли Эскато дар қабули 2 қадномаи пешниҳоднамудаи Тоҷикистон ёдоварӣ шуда зикр намуд ки Тоҷикистон ҳамеша дар сафи пеши мубориза бо паёмадҳои тағйирёбии иқлим ва ҳифзи пиряхҳо қарор дорад ва дар ин замина масъалаи об ва иқлим бо инфрасохтори устувор ва пайвастшавии минтақавӣ ҳамеша дар мадди назар аст. дар мулоқот дар доираи конференс таҳкими заминаи меъёрии ҳуқуқии ҳамлу нақли бисёрҷониба инчунин рушди инфрасохтор ва таъсиси марказҳои логистикии минтақавӣ зарур шумурда шуд. сарвазири ҷумҳурии тоҷикистон Қоҳир Расулзода дар ҳушияи конференсияи чоруми байналмилалии сатҳи баланд оид ба 10-солаи байналмилалии амал об барои рушди устувор солҳои 2018-2028 ҳамзамон бо вазири федералии тағйирёбии иқлим ва ҳамоҳангсозии муҳити зисти ҷумҳурии исломии Покистон Мусаддиқ Масъуд Малик мулоқот кард. сарвазири кишвар нахуст ба ин кишвари дӯсту бародари Покистон барои дастгирии пайвастаи ташаббусҳои байналмилалии Тоҷикистон хусусан дар самти обу иқлим ва ҳифзи муҳити зист изҳори сипос намуд. дар ҷараёни суҳбат масъалаҳои рушди ҳамкории ду кишвар дар самтҳои сиёсат, иқтисод, тиҷорат, энергетика, нақлиёту транзит, амният, илму маориф ва ҳифзи муҳити зист мавриди баррасӣ қарор гирифтанд. ҷонибҳо омодагии ҳамаҷонибаи худро барои таҳким ва густариши минбаъдаи ҳамкорӣ дар самтҳои мавриди назар таъкид намуданд. дар ҳошияи конференсияи чоруми байналмилалии сатҳи баланд оид ба 10-солаи байналмилалии амал об барои рушди устувор солҳои 2018-2028 ҳамчунин сарвазири кишвар Қоҳир Расулзода бо сарвазири кишвари Бурунди Нтахонтуе Несторро мулоқот намуд. зикр шуд ки миёни Тоҷикистон ва Бурунди заминаҳои хуби ҳамкорӣ вуҷуд доранд ки истифода аз онҳо ба нафъи ҳарду ҷониб хоҳад буд. аз ҷумла тақвияти робитаҳои тиҷоратӣ ва таъсиси комиссияи байниҳукуматии муштараки Тоҷикистону Бурунди доир ба ҳамкории иқтисодӣ ва илмию техникӣ муҳим дониста шуд. ғайр аз ин ҷонибҳо алоқамандияшонро барои густариши робитаҳо дар самтҳои энергетика, коркарди маъдан, кишоварзӣ ва амният таъкид доштанд. равандҳои ҷаҳонӣ собит менамоянд ки ҷомеаи кунунӣ таваҷҷӯҳи асосиро ба мушкилоти вобаста ба об равона намуда ҷанбаҳои гуногуни ҳалли масъалаҳои марбутро ба рӯзномаи ҳадафҳои рушди устувор ворид намояд. ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун ташаббускори 10-солаи нави амал об барои рушди устувор раванди оби Душанберо оғоз бахшида соли 2018 конференсияи нахустини сатҳи баландро оид ба 10-сола доир намуд ва баргузории тадбири навбатӣ яъне конференсияи чоруми байналмилалии сатҳи баланд муҳимтарин масъалаҳои вобаста ба об ва ҳамоҳангиро дар роҳи таҳкими тадбирҳои муштарак ба миён гузошт. қисмати дуюми кори конференс бо иштироки сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон Қоҳир Расулзода ҷараён гирифт. тафсилот дар гузориши Фахриддини Муҳаммадюсуф ва Баҳодур Қурбонзода.
таконбахшӣ ба амалҳо ва шарикат дар соҳаи об дар сатҳҳои маҳаллӣ, миллӣ, минтақавӣ ва ҷаҳонӣ. Ин ҳадаф ҳамакнун дар заминаи раванди оби Душанбе, ки ҳанӯз соли 2018 дар заминаи 10-солаи нави амал об барои рушди устувор оғоз гардида буд, коршиносони сатҳи байналмилалӣ ва сиёсатмадорону иқтисоддонҳоро дар шаҳри Душанбе дар заминаи конфронсияи чоруми байналмилалии сатҳи баланд оид ба 10-солаи байналмилалии амал об барои рушди устувор солҳои 2018-2028 ба ҳам овард. қисми дуюми конфронс таҳти раёсати сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон Қоҳир Расулзода ҷараён гирифта. Оид ба барномаи конфронсияи чоруми байналмилалии сатҳи баланд, пайвасти натиҷаҳои конфронсияи оби Созмони Милали Муттаҳид дар соли 2023 ба конфронсияи чоруми байналмилалии сатҳи баланди соли 2026 ибрози назар карда шуд. Дар ин замина ҳамбастагии конфронсияи оби Созмони Милали Муттаҳид дар соли 2023 ва раванди оби Душанбе аз ҷумла таъмини идомаи муҳокимаҳои конфронсияи оби Созмони Милали Муттаҳид дар раванди оби Душанбе дар чорчӯби конфронсияи чоруми байналмилалии Душанбе оид ба 10-солаи амал баррасӣ шуда, вобаста ба андешидани тадбирҳои муассир дар заминаи талошҳои ҷомеаи ҷаҳонӣ пешниҳодҳои мушаххас карда шуд. Дар идомаи кори конфронс таъкид шуд, ки тадбирҳои муштараки ҳамоҳангсозӣ ва тақвиятдиҳандаи робитаҳои судманд дар самти ҳалли мушкилоти марбут ба об тақозои замон буда, дар раванди дигаргуниҳои табиӣ ва зарурати дастрасӣ ба оби ошомиданӣ бо ҳамовозӣ бояд сурат гирад. Дар ин замина ҷумҳурии Тоҷикистон дар самти ҳалли мушкилоти марбут ба об ва бозгӯии оқибатҳои раванди дигаргуниҳои иқлимӣ пешоҳангӣ нишон дода, аз рӯи пешниҳодҳои мушаххас консепсия ва нақшаҳои амалро муаррифӣ намудааст, ки бо ҷонибдории ҷомеаи ҷаҳонӣ хоса қатномаҳои Созмони Милали Муттаҳид баҳри некоҳолии сокинони сайёра роҳандозӣ мешаванд. омӯзиши масоили марбут ба рушд, натиҷагирӣ аз раванди татбиқи барнома ва муқаррароти амал бо роҳи муайян намудани дурнамои самараноки фаъолият дар давраи наздик бояд натиҷа диҳад, зеро ҳамоҳангиҳо дар робита ба баррасии мушкилоти сайёра, дар робита ба эҳтиёҷот ба об ва омӯзиши пешниҳоди расмии коршиносони байналмилалӣ роҳҳои коҳиш додани дигаргуниҳои табиӣ аз ҷумла дастрасиро ба оби ошомиданӣ мушаххас менамояд. бо назардошти тақвияти минбаъдаи ҳамкориҳо ва татбиқи назарраси тавофуқоти то ба ин дам ҳосил гардида барои пешбурд тасмимҳои нав пеш гирифта мешаванд, ки аз рӯи он фаъолият боз ҳам таҳким бахшида хоҳад шуд. сиёсатмадорон, коршиносони байналмилалию соҳавӣ ва гӯяндагони созмону ташкилотҳои бонуфуз, иштирокчиёни конфронсияи чоруми байналмилалии сатҳи баланд оид ба 10-солаи амал об барои рушди устувор солҳои 2018-2028 бо ёдрасии ташаббусҳои назарраси ҷумҳурии Тоҷикистон дар самти обу иқлим мавзӯъҳои марбутро дақиқ матраҳ карда, ҷараёни тадбирҳои то ин дам андешидашудаи илмиву тадқиқотиро муаррифӣ ва баҳогузорӣ намуд. сиёсати муваффақ, кишвари пешоҳангу ташаббускор ва тарғибгари ҳадафҳои олӣ баҳри некоҳолии башарият. дар шароити ташвишовари ҷаҳони муосир, умумияти ҳадафу вазифаҳое ки дар назди давлатҳо пешомад, зарурати рушду таҳкими муносибатҳои байни ҳамдигариро бар пояи дӯстӣ, эътимод ва ҳамкории судманд татбиқ сохт. конфронсияи таърихии оби Созмони Милали Муттаҳид дар соли 2023 таҳти мизбонии Тоҷикистону Нидерландия зарурати ӯҳдадориҳои ҷаҳониро барои тезонидани амалҳо дар соҳаи об мушаххас намуд. ҳамакнун конфронсияи чоруми байналмилалии сатҳи баланд оид ба 10-солаи байналмилалии амал об барои рушди устувор солҳои 2018-2028, ки дар доираи раванди оби Душанбе ҷараён дорад, бо мақсади пешбурд ва тақвияти дипломатияи об талошҳои ҷомеаи ҷаҳониро барои ояндаи устувор муттаҳид хоҳад кард. Фахриддин Муҳаммадюсуф бо Удур Қурбонзода, Ахбор. имрӯз дар шаҳри Душанбе дар доираи конфронсияи чоруми байналмилалии сатҳи баланд оид ба 10-солаи байналмилалии амал об барои рушди устувор солҳои 2018-2028 ҷаласаи пленарӣ, нишастҳои мавзӯӣ ва муҳокимаҳои тахассусӣ бо иштироки намояндагони давлатҳо, созмонҳои байналмилалӣ ва коршиносон доир гардид, ки аз раванди баргузории он ҳамкорони мо гузориш медиҳанд. ҷаласаи мавзӯии об барои инсонҳо дар доираи кори конфронс дар қисмати таъмини муттасилии амалҳо байни конфронсияи оби Созмони Милали Муттаҳид дар соли 2023 ва конфронсияи оби Созмони Милали Муттаҳид дар соли 2026 табдил додани ӯҳдадориҳо ба натиҷаҳои мушаххас баргузор гардид. изҳор карда шуд, ки об аз чор яке аз унсури ҳаётӣ буда, бо нерӯи қудратманди худ сарчашмаи асосии ҳаёт дар рӯи замин аст. тағйирёбии иқлим, ки дар ибтидои асри 21 бар ало мушоҳида карда шуд, мушкилӣ ва проблемаҳои зиёдро ба монанди обшавии пиряхҳо, обхезӣ, норасоии оби нӯшокӣ, танқисӣ кашидан аз озуқаворӣ ва ҳолатҳои ғайрисанитарӣ дар баъзе кишварҳоро ба миён овард. ҷаласаи мавзӯии об барои инсонҳо ҳамчун як муколамаи интерактивӣ бо ду бахши мукаммали панелӣ сурат гирифт. меҳвари асосии панели якро дастрасӣ, шаъну шараф ва муттасилӣ, об барои инсонҳо дар шароити осебпазир
башардӯстона ва муҳоҷиратӣ ташкил дода масъалаҳои иштироки фаъол ва ҳисоботдиҳӣ ҷиҳати нигаҳдории хизматрасониҳои обтаъминкунӣ ва санитарӣ дар шароити осебпазир ва буҳронӣ инчунин таҳкими муттасилӣ миёни марҳилаҳои кӯмакҳои башардӯстона ва рушд мавриди баррасӣ қарор гирифтанд. панели яки ҷаласаи мавзӯии об барои инсонҳо намояндагони сохторҳои амалӣ, институтсионалӣ ва ҷомеаи шаҳрвандиро муттаҳид намуда иштирокчиён нигоҳдорӣ ва эътимоднокии хизматрасониҳоро дар муҳити осебпазир пайваст намудани тадбирҳои фавриро бо низомҳои устувори маҳаллӣ муҳокима намуданд. зимни панели дуи ҷаласаи мавзӯии мазкур масъалаҳои хизматрасонии маҳаллӣ, баробарӣ дар шаҳрҳо ва маблағгузории об барои инсонҳо мавриди баррасӣ қарор гирифта, таваҷҷӯҳи асосӣ ба масъалаҳои таъмини натиҷаҳои одилона ва устувори хизматрасониҳои обтаъминкунӣ ва санитария дар сатҳи маҳаллӣ тавассути маблағгузории самаранок, иқтидори институтсионалӣ ва ҳисоботдиҳӣ бо таваҷҷӯҳи махсус ба тандурустӣ, сифати об ва гурӯҳҳои аз ҳама кам дастрас равона карда шуд. дар кори панел масъалаҳои чӣ гуна шаҳрҳо ва мақомоти маҳаллӣ ӯҳдадориҳоро ба натиҷаҳои одилона дар соҳаи об ва санитария табдил медиҳанд муҳокима карда шуда, афзалият доданд ба масъалаҳои тандурустӣ, санитарӣ, устуворӣ ва дастрасӣ барои гурӯҳҳои осебпазир муҳим шуморида шуд. ҳамзамон роҳандозии механизмҳои хизматрасониҳои обтаъминкунӣ ва санитарӣ дар шароити осебпазир, башардӯстона ва муҳоҷиратӣ таъкид гардид, то шаъну шараф, иштирок ва муттасилии хизматрасонӣ барои аҳолии зарардида таъмин карда шавад. таъкид карда шуд ки таъсири инсон ба иқлим хеле калон мебошад. аз ин рӯ ҳифз ва мудирияти захираҳои обӣ ки сарвати бебаҳо дар ҷаҳон аст, робитаҳои густурда ва якдилонаро тақозо менамояд. изҳор гардид ки дар ин раванд ташаббусҳои ҷаҳонии ҷониби ҷумҳурии Тоҷикистон боиси таҳсин ва офаринҳост, зеро пешвои миллати тоҷикон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон на танҳо дар андешаи аҳолии давлати худ, балки дар андешаи ҳаёти инсон дар рӯи замин аст. вобаста ба монеаҳои асосии сохторӣ ва амалиётӣ дар роҳи таъмини устувории хизматрасониҳо, ҳангоми ба эътидол омадан ё шаҳршавии муҳит, мақомоти маҳаллӣ ва хизматрасониҳо чӣ гуна метавонанд ин талошҳоро ба хизматрасонии одилона, устувор ва фарогир табдил диҳанд, барои дастгирии натиҷаҳои ҳисоботдиҳанда ва ба тандурустӣ нигаронидашуда дар соҳаи об ва санитария дар сатҳи маҳаллӣ кадом моделҳои маблағгузорӣ, сохторҳои институтсионалӣ ва шарикӣ заруранд, табодули андеша сурат гирифт. дар дораи конфронси чоруми байналмилалии сатҳи баланд оид ба 10-солаи байналмилалии амал об барои рушди устувор солҳои 2018-2028 дар кохи Сомон ҷаласаи мавзӯии дуюм таҳти унвони об барои шукуфоӣ баргузор гардид. ин ҷаласаи мавзӯӣ ба муколомаи интерактивии конфронси Созмони Милали Муттаҳид оид ба захираҳои обҳои соли 2026 мутобиқат намуда ба мавзӯи об барои шукуфоӣ бахшида шудааст. иброз гардид ки бо такя ба натиҷаҳои конфронси Созмони Милали Муттаҳид оид ба захираҳои обии соли 2023 ва бо дар назардошти гузариши муҳим аз модели коҳиш додани хатарҳо ба марҳилаи эҷоди арзиш ва шукуфоии муштарак, ҷаласаи мавзӯи мазкур ҳамчун платформаи муҳими пешбурди чаҳорчӯби стратегии муколамаи интерактивии об барои шукуфоӣ хизмат хоҳад кард. дар маркази таваҷҷӯҳ масъалаҳои арзёбии аҳамияти об, ҳамбастагии об, энергетика, озуқаворӣ, пешбурди идоракунии ҳамгиро ва устувори захираҳои обӣ, истифодаи такрории обҳои партов ва баландбардоштани самаранокии истифодаи об дар бахшҳои гуногун, инчунин рушди иқтисодӣ ва иҷтимоӣ қарор доранд. My name is Beatrice Mosello. I am a senior research fellow at Chatham House. من مسئله بیترسم امروز در کنفرانس همچون نماینده انگلیس اشتراک کردم و قید کردم به مورد است که کنفرانس بسیار هم در سطح عالی برگزار گردید. نمایندگان از کشورهای گوناگون اشتراک کردند و فکرهای خود را بیان کردند. امیدوارم که در آینده این کنفرانس بسیار هم نتیجه های خوب به عمل می‌دهد و آب در تمام جهان برای بسیار آدم‌ها فراهم می‌گردد. تشکر با تاجیکستان که چنین کنفرانس را در سطح بلند دایر کردند و امیدوارم که این کنفرانس در رسانه‌های بین‌المللی معرفی شده است. For all users and for all people. зикр гардид ки ҳадафи ҷаласа табдил додани ӯҳдадориҳои сиёсӣ ба амалҳои мушаххас, васеъшаванда ва такроршаванда мебошад ки барои ноил шудан ба ҳадафҳои рушди устувор 6 ва дигар равандҳои бисёрҷониба аз ҷумла конвенсияҳои Риё ва форуми сиёсии сатҳи баланд мусоидат менамоянд. ҷаласаи мавзӯи об барои шукуфоӣ вазирон, шахсони мансабдори сатҳи баланд, ташкилотҳои байналмилалӣ ва ҷонибҳои асосии манфиатдорро аз тамоми ҷаҳон муттаҳид менамояд.
гуфта шуд ки тавассути муҳокимаҳои интерактивии кишварҳо имконият пайдо мекунанд ки таҷрибаҳои пешқадамро мубодила намуда намунаҳои амалии қобили такрору муаррифӣ ва иқдомҳои эҳтимолии тағйирсозро дар арафаи конфронси моҳи декабр пешакӣ эълон намоянд. натиҷаҳои ҷаласаи мустақиман ба раванди омодасозии муколамаи интерактивии конфронси созмони милали муттаҳид оид ба захираҳои обии соли 2026 дар мавзӯи об барои шукуфоӣ ворид гардида барои таҳкими ҳуҷҷати консептуалӣ муайян намудани ташаббусҳои калидӣ ва таҳкими иродаи сиёсӣ ҷиҳати баргузории муваффақонаи конфронси созмони милали муттаҳид оид ба захираҳои обӣ дар моҳи декабри соли 2026 мусоидат хоҳад кард. дар ҷаласаи канории об барои сайёра иштирокдорони конфронси чорми байналмилалии сатҳи баланд оид ба 10-солаи байналмилалии амал об барои рушди устувор солҳои 2018-2028 низоми ба ҳам пайвастаи гидрологӣ, тағйирёбии иқлим, таназзули муҳити зист, истифодаи ғайриустувори об, омӯзиши пиряхҳо, коҳишёбии манбаъҳои обӣ ва тадбирандешии кишварҳои минтақа ва ҷаҳонро дар ин самт баррасӣ намуданд. олимон, коршиносон, мутахассисони соҳа аз чандин кишварҳои ҷаҳон иштирок доранд ва муҳимтарин масъалаҳои марбут ба самтҳои гуногун аз ҷумла марбут ба об, тағйирёбии иқлим ва дигар масъалаҳои глобалиро мавриди баррасӣ қарор дода истодаанд. кишвари мо ҳамчун ташаббускори асосӣ дар сатҳи байналмилалӣ вобаста ба масъалаҳои об ба ҳисоб меравад ва ин ташаббусҳо аллакай мо дида истодаем ки барои истифодаи самараноки захираҳои обӣ, барои пешгирии оқибатҳои манфии тағйирёбии иқлим ки яке аз сабабҳои асосии обшавии пиряхҳо ба ҳисоб мераванд имрӯз дар сатҳи ҷаҳонӣ шинохта шудааст. аз пирях то баҳр экосистемаҳо, иқлим, гуногунии биологӣ ва низомҳои озуқавориро таъмин намуда ҷомеаро аз офатҳои вобаста ба об аз ҷумла хушксолӣ ва таназзули замин ҳифз менамояд. таъкид шуд ки бо вуҷуди пешравиҳо дар мавзӯи об ҷаҳон ҳанӯз ҳам бо як зумра мушкилиҳо рӯбарӯ мебошад. ман бори аввал ба тоҷикистон омадам ва аз ташкили хуби конфронс воқеан таассуроти хуб гирифтам. ҳама чиз хеле муназзам ва бемушкил ҷараён дорад. шумо кишвари бисёр зебо доред бо кӯҳҳои баланд ва оби фаровоне ки аз онҳо ҷорӣ мешавад ифтихор менамоед. равшан аст ки тоҷикистон яке аз кишварҳои бой аз лиҳози захираҳои об дар ҷаҳон мебошад. ба фикри ман шумо метавонед дар муттаҳид сохтани кишварҳое ки чунин имкониятҳои обӣ надоранд нақши муҳим бозед ва онҳоро барои муҳокимаи мушкилоти амнияти об дар саросари ҷаҳон ба ҳам оред. ман бесаброна интизори идомаи барномаҳои конфронс ҳастам. мо танҳо имрӯз субҳ оғоз кардем ва ба назар мерасад ки ҳафтаи хеле ҷолибе дар пеш аст. сармоягузорӣ бештар ва механизмҳои инноватсионӣ маблағгузорӣ метавонад ба ҳифзи экосистемаҳо, устувории иқлим ва идоракунии устувории захираҳои об мусоидат намояд. иштирокдорони ҷаласаи сатҳи баланд ҳамзамон равишҳои ҳамгиро аз ҷумла барқарорсозии экосистемаҳо, равандҳои ба экосистема асосёфта, такмили мониторинги гидрологӣ ва идоракунии фарогиро муҳокима ва оянданигарӣ намуданд. Булат Есекин, я руководитель Центральноазиатской платформы по управлению водными ресурсами и изменению климата. Эта платформа самая большая в Центральной Азии, объединяет экспертов по воде, климату и устойчивому развитию, более 2000 человек. Конференции такие важны, потому что все, от кого зависит решение воды, это правительства, международные организации, доноры, НПО, они все собираются здесь для того, чтобы сверить, в чем же главная проблема и что человечество, правительство могут сделать. қобили зикр аст ки баргузории чунин чорабинии сатҳи баланд натиҷаи сиёсати дурбинона ва ташаббусҳои байналмилалии президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар самти обу иқлим мебошад. об барои ҳамкорӣ, яъне мушкилоти обу иқлим дар ҳамкорӣ бо ҷомеаи ҷаҳонӣ метавонад роҳи ҳалли худро пайдо кунад. ин ҷаласа ки дар рӯзи дуюми конфронси чоруми байналмилалӣ оид ба 10-солаи байналмилалии амал об барои рушди устувор 2018-2028 дар кохи сомони шаҳри Душанбе баргузор шуд. дар он коршиносони сатҳи байналмилаливу минтақавӣ масъалаҳои муҳими нобаробарии захираҳои обӣ дар минтақа ва сайёра ва тақвияти ҳамкорӣ бо Созмони Милали Муттаҳид ва дигар масъалаҳои муҳимро мавриди таҳлил қарор доданд.
дар ин ҳамоиши муҳим намояндагони давлатҳо, созмонҳои байналмилалӣ, ниҳодҳои молиявӣ ва коршиносони соҳа иштирок намуданд. Ба таъкиди таҳлилгарони масоили экологӣ дар шароити тағйирёбии иқлим, афзоиши талабот ба захираҳои об ва таъсири офатҳои табиӣ, густариши ҳамкории созанда байни кишварҳо омили муҳими таъмини рушди устувор ва амнияти глобалӣ ба шумор меравад. Айнур Рабенова, начальник управления международного сотрудничества и пресс-службы РКП «Казгидромет» Казахстан. Ежегодно мы собираемся в Таджикистане, чтобы обсудить вопросы водных ресурсов. И сегодня Душанбе является не просто площадкой для обсуждения, но и региональным и масштабным ареной для обсуждения водных вопросов, вопросов в сфере науки, а также самое главное подчеркивает важность и необходимость сотрудничества не только в роли обсуждения вопросов и принятия решения, а также принятия необходимых рекомендаций, где только общими усилиями мы можем сохранить. дар идома иштирокдорони ҷаласа зарурати истифодаи оқилона ва одилонаи захираҳои об, тақвияти дипломатияи об ва рушди механизмҳои муштараки идоракунии захираҳои обиро муҳим арзёбӣ намуданд. ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун кишвари ташаббускор дар масоили ҷаҳонии об дар арсаи байналмилалӣ нақши калидӣ дорад. маҳз бо пешниҳод ва ташаббусҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, ҷомеаи ҷаҳонӣ ба масъалаи истифодаи дурусти захираҳои об таваҷҷӯҳи бештар зоҳир намуда, платформаҳои муҳими муколама ва ҳамкориро дар ин самт таъсис доданд. Ташаббусҳои ҷаҳонии Тоҷикистон дар самти об барои таҳкими ҳамбастагӣ байни кишварҳо, ҳифзи манфиатҳои наслҳои оянда ва расидан ба ҳадафҳои рушди устувор заминаи мусоид фароҳам овардааст. дар ин замина конфронси Душанбе ҳамчун минбари муҳим барои мубодилаи таҷриба, муаррифии иқдомҳои нав ва ҷалби таваҷҷӯҳи ҷомеаи байналмилалӣ ба масъалаҳои марбут ба об арзёбӣ гардид. яъне ин ҳама натиҷаҳои заҳмати кишвари мо ҳаст. ин платформа, ин чорчӯбаи наве ки муҳтарам ҷаноби олӣ дар масъалаи об пешниҳод карданд, инам як қадами устувор барои баррасии рӯзномаи амали об баъд аз соли 2030. натиҷаҳои хуб аллакай дорем, вале манзури мо баъд аз соли 30 шавад ки ин охири ҳадафҳои рушди устувор рӯзномаи 23. бароямон корҳо зиёд ҳастанд. дастгирӣ дар ҳақиқат аз ҷониби ҷомеаи ҷаҳонӣ боварӣ аз ҳама муҳим ҳаст. мо бо дастгирии муҳтарам пешвои миллат ва ҳидоятҳои муҳтарам пешвои миллат фикр мекунам ки мо метавонем ҳамин нақшаҳоро дар амал татбиқ намоем. ҳамчунин дар ҷараёни ҷаласа масъалаҳои ҷалби сармоягузорӣ ба зерсохторҳои обӣ, истифодаи технологияҳои муосир, баланд бардоштани сатҳи огоҳии аҳолӣ ва иштироки фаъоли занону ҷавонон дар идоракунии захираҳои об мавриди муҳокима қарор гирифтанд. ба таъкиди иштирокдорон, танҳо тавассути ҳамкории дастҷамъона метавон ба мушкилоти вобаста ба об посухи муассир пайдо кард. нимаи дуюми рӯзи 26 май таҳти унвони об дар равандҳои бисёрҷониба чорабинӣ баргузор гардид. коршиносону таҳлилгарон ва роҳбарону намояндагони созмонҳои байналмилалӣ таъкид намуданд ки татбиқи ҳадафҳо ҳамчун воситаи муҳим барои таъмини инсон бо оби тоза ва муҳити зисти солим нақши арзишманд гузоштааст. бо вуҷуди пешрафтҳои назаррас эҳтимол меравад ки то соли 2030 нишондодҳои нақшавӣ дар ҷаҳон пурра амалӣ нагардад. аз ин лиҳоз таҳкими ҳамоҳангсозии глобалӣ ва воридсозии афзалиятҳо вобаста ба об барои баланд бардоштани таъсирнокӣ аҳамияти муҳим дорад. нигоҳдорӣ ва афзун гардонидани дастовардҳои ҳадафҳои рушди устувор ва низоми созмони милали муттаҳид пас аз соли 2030 аҳамияти ҳалкунанда хоҳад дошт. дар идомаи тадбирҳо барои муваффақ шудан дар ҳадафҳо ҷиҳати беҳтар намудани дастрасӣ ба оби тозаи нӯшокӣ ва беҳдошт, конференсияи созмони милали муттаҳид оид ба захираҳои об дар соли 2026 имконияти саривақтию муфид маҳсуб меёбад. пешбинӣ мегардад ки давлатҳои аъзо ҷонибҳои гуногуни манфиатдор аз низоми созмони милали муттаҳид то ташкилотҳои ғайридавлатӣ, бахши хусусӣ ва дигаронро фаро мегирад. пешбинӣ мегардад ки давлатҳои аъзо ҷонибҳои гуногуни манфиатдор аз низоми созмони милали муттаҳид то ташкилотҳои ғайридавлатӣ, бахши хусусӣ ва дигаронро фаро мегирад. чӣ гуна метавон ҳамоҳангӣ, ҳамкорӣ ва татбиқи идоракунии захираҳои обро тақвият бахшид? нақши калидии обро барои муваффақият дар дигар бахшҳо истифода намуд. ислоҳот пас аз соли 2030 кадом имкониятро фароҳам меорад?
از همکاری در سمت اقیانوس‌ها، جنگل و دیگر سمت‌ها برای بهتر گرداندن روابط جهانی چی آموخته می‌توانیم؟ این از جمله سوال و مسئله‌هایی بودند که در دایره این چهاربینی محاکمه گردید. برای من باعث افتخار است که امروز در دوشنبه حضور دارم. بسیار کشور زیبا و خیلی یک همایش تاثیربخش. باور است که کنفرانس آبی دوشنبه برای همکاری‌های آینده زمینه واقعی را می‌گذارد. سالهای زیاد است که تاجیکستان در سمت پیشبری روزنامه آب در سطح سازمان ملل متحد جایگاه خاصه دارد و بعد از کنفرانس دوشنبه جامعه جهانی برای ادامه همکاری‌ها و بررسی نتیجه‌های تا امروز به دست آمده در کنفرانس ابودابی سرجم خواهند آمد. سرفرازیم که امروز یک جا با نمایندگان دیگر کشورها و تشکیلات‌ها به هم آمدیم و به جانب تاجیکستان برای مهمان نوازی و میزبانی این کنفرانس مهم برای جهان اظهار سپاس می‌نماییم. تشبث پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان و برگزاری کنفرانس چهارم بین المللی سطح بلند اوید بعد 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار سالهای 2018-2028 جامعه جهان را در شهر دوشنبه به هم آورد و با اشتراک هیئت‌های حکومت‌ها، راهبران بانفذترین سازمان‌های بین المللی و کارشناسان و تحلیلگران مهمترین موضوع‌های مربوط به آب اقلیم محاکمه و جهت بهتر شدن دسترسی به آب تازه نوشاکی، محیط خوب اکولوژی و بهداشت زمینه گذاشته می شود. در دایره کنفرانس چهارم بین المللی سطح بلند اوید به 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار سالهای 2018-2028 در جلسه کناری مسائل سرمایه گذاری برای آب بررسی شد. مکالمه سطح بلند در شکل میزی مدور با حضور وزیران و جانب‌های منفعتدار برگزار گردید که در دایره آن هدف‌ها و تشبث‌های جهتی آمادگی به کنفرانس سازمان ملل متحد اوید به ذخیره‌های آبی سال 2026 محاکمه گردیدند. من کاترین کلینتون، سفیر بریتانیا کبیر در تاجیکستان. جامعه جهانی سال از سال با مشکل نارسایی آب روبرو شده ایستاده است. این مسئله است که نباید کسی را کنار گذارد. ما باید متحدانه به حل این مشکل تلاش ورزیم. کنفرانس امروزه را که ادامه تشبث‌های امامعلی رحمان در حل مسائل آب و اقلیم است، یک لحظه مهم می‌دانیم. سال 2026 برای جامعه جهانی یک مرحله مهم است. تا یک جایه شده تهدیدهای نارسایی آب را تامین نموده آبی نوشاکی بی خطر برای همه و مبلغ گذاری راه حل‌های مربوط به آب را بررسی намоянд. Айдана Чуйбекова. Я приехала с Кыргызстана. Я представляю организацию Актед Кыргызстан. Мы сегодня представляем Центральную Азию. Мы работаем в этой тематике очень давно. У нас есть проекты именно по воде, потому что с каждым годом проблема нехватки воды, она ощущается везде, особенно в нашем регионе. И мы напрямую связаны с этими проблемами на местах, и мы хотим как-то это улучшить, адресовать, чтобы доступ к воде был у всех. дар ҷаласа ба масъалаҳои идоракунии молиявӣ, барномаҳои омодагӣ, ислоҳоти меъёрӣ ва институтсионалӣ ки барои ҷалби сармоягузорӣ ба соҳаи об заруранд, таваҷҷӯҳ зоҳир гардид. таъкид шуд, ки ин раванд бояд тавассути суръат бахшидан дар сатҳи ҷаҳонӣ, ҳамоҳангсозӣ, иқтидорсозӣ, идоракунӣ, ислоҳоти сиёсӣ, технология ва навоварӣ ва дар ин замина маблағгузорӣ аз тамоми манбаъҳо амалӣ гардад. дар ҷаласа намунаҳои мушаххаси равишҳои барномавӣ, воситаҳои инноватсионии маблағгузорӣ, шарикии давлативу хусусӣ ва ташаббусҳои калидӣ баррасӣ шуд, ки барои ворид намудани масъалаҳои об ба сиёсати рушд мусоидат менамоянд. ин ҳамоиш барои ташаккули мавқеъҳои муштарак ва омодасозии тавофуқҳои мушаххас, идорашаванда ва устувор мусоидат намуда, ҷиҳати дар сатҳи зарурӣ баргузор гардидани конфронси созмони милали муттаҳид оид ба захираҳои обии соли 2026 хизмат хоҳад кард. ман муовини дабири кул оид ба масъалаҳои иқтисодӣ ва иҷтимоӣ, ҳамчунин дабири кулли конфронси оби созмони милали муттаҳид Ли Ҷунхуа мебошам.
аз суханронии имрӯзаи ҷаноби президенти тоҷикистон дар конфронс на танҳо таҷрибаҳои муваффақона гуфта шуданд, балки дар ин паём зарурати боз ҳам ҷиддитару амиқтари ҳамкориҳои байналмилалӣ дар мавзӯи рӯзномаи об ироа гардиданд. барои мо боиси ифтихор аст ки дар ҳалли масъалаҳои обу иқлим шарики ҷумҳурии тоҷикистон ҳастем. воқеан тоҷикистон даҳсолаҳо аст ки дар рӯзномаи об дар сатҳи байналмилалӣ яке аз кишварҳои пешсаф маҳсуб меёбад ва мо бовар дорем ки конфронси чоруми байналмилалии раванди оби душанбе имконияти бузургест барои омодагии бештари ҳамаи давлатҳои иштирокдор ба конфронси оби созмони милали муттаҳид дар соли 2028. ҳамчунин дар якҷоягӣ як заминаи мустаҳкамеро гузорем дар зудтар ноил гаштан ба ҳадафи шашуми рушди устувор ва ҳадафҳое ки то соли 2030 пешбинӣ шудаанд. My name is David Fernandez Puyana. I'm the ambassador and permanent observer of the UN University for Peace to the United Nations in Geneva, concurrent in Vienna and UNESCO in Paris. ба фикри ман барои донишгоҳи сулҳ имконияти хеле хуб аст ки дар ин конфронси муҳим иштирок намояд, ки дар он роҳбарони муҳими низоми созмони милали муттаҳид ва ҳамчунин намояндагони ҳукуматҳо ва созмонҳои байналмилалӣ иштирок доранд. инчунин ин имкониятест барои муаррифии ташаббусҳои тоҷикистон дар масъалаи муҳими ҳифзи об ва робитаи об бо рушд аст. ин даҳсолаи об ҳамчун унсури муҳим барои рушд мебошад ва имрӯз мо донишгоҳи сулҳ ифтихор дорем ки ба президенти ҷумҳурии тоҷикистон барои саҳми барҷастаашон дар таҳкими сулҳ, рушд ва иқдомҳои экологӣ ҷоиза тақдим намудем. ин ҷоиза аз номи ректори донишгоҳи сулҳ доктор Франсиско Рохас Аравена ба президент муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон супурда шуд. Ташаккур. бисёр муҳим аст ки ҳарчи бештар намояндагони кишварҳои гуногун гирди ҳам оварда шаванд, зеро ин як мушкили ҷаҳонӣ аст. ин масъала на танҳо ба Тоҷикистон ё Осиёи марказӣ таъсир мерасонад, балки тамоми оламро фарогир аст. мо бояд онро якҷо ҳал намоем. аз ин рӯ ташаббуси Тоҷикистон барои ҷамъ овардани ҳамаи ин намояндагон дар душанбе ниҳоят муҳим аст, зеро ин як платформа барои табодули назарҳо ва муайян намудани мавқеи муштарак ҷиҳати ҳалли масъалаи дастрасии об дар сатҳи ҷаҳонро фароҳам меорад. ин аввалин бор аст ки мо дар чунин конфронси сатҳи баланд иштирок мекунем ва бори аввал дар Тоҷикистон ҳузур дорем. ба назари ман бисёр муҳим аст ки одамон аз нуқтаҳои назари гуногун аз дидгоҳҳо ва созмонҳои мухталиф ҷамъ оянд, то барои ин мушкили бузурге ки имрӯз бо он рӯбарӯ ҳастем, роҳҳои ҳалро пайдо кунанд. мо ҳоло бо мушкилоти дастрасӣ ба об ва беҳдошт рӯбарӯ ҳастем ва умедворем ки ин мушкилот роҳи ҳалли худро пайдо хоҳад кард. Даррейн Аманжан с посольства Королевства Нидерландов в Республике Таджикистан. Впечатления очень позитивные, конференция на высочайшем уровне. Нидерланды, конечно же, в прошлых годах сотрудничали с Таджикистаном по водной тематике и продолжают это делать. В целом впечатления очень позитивные, погода шикарная, Душанбе классный город, нас очень хорошо встретили и все опять же на высшем уровне. Hüseyin Özhan, Managing Director of European Bank for Reconstruction and Development in Bank in Central Asia and Mongolia region. ин бори аввал нест ки ман ба Тоҷикистон меоям. ман чандин маротиба дар ин ҷо будам ва об мафҳуми бисёр муҳим аст. об ҳаёт аст. ин чорабнии бисёр муҳимест ки бо ташаббуси президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон баргузор мешавад. ин ҳамоиши сатҳи баланд ки ниҳодҳои байналмилалӣ ва созмони милали муттаҳидро гирди ҳам меорад ва ҳамчун қадаме дар роҳи омодагӣ ба конфронси навбатии оби созмони милали муттаҳид хизмат мекунад. Ташаккур. My name is Louise Hegard. I work at DHI as a strategic partnership and resource mobilization expert. мехоҳам ба ташкилкунандагон ба хусус ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон барои ташкили ин чорабинӣ изҳори сипос намоям. ин конфронс воқеан дар сатҳи олӣ баргузор гардида истодааст. он бахше аз раванди ҷаҳонии об мебошад ва мо хушҳолем ки дар ин раванд саҳм мегузорем ва онро дастгирӣ мекунем. яке аз роҳҳои пешгирии обшавӣ бо суръати пиряҳҳо ин аст ки бештар ба таври амалӣ фаъолият намуд, дар ҳалли масъалаҳои ҳаррӯза ба ҳамдигар кӯмак расонем. аз ҷумла қарорҳое қабул намоем ки барои идоракунии самараноки захираҳои об мусоидат намояд. Ташаккур. And managing of water resources. Anthony Dao, consultant. It's a beautiful country.
тоҷикистон кишвари бисёр зебо аст. ман аз меҳмоннавозии халқи тоҷик дар ҳаяҷонам ва миннатдории худро баён менамоям. мардум бисёр меҳрубон ва хушмуомилаанд. умедворам ки имкони дидани табиати бештарро пайдо мекунам. душанбе ҳам шаҳри бисёр зебо аст. ба назари ман ин конфронси мазкур барои бахши об бисёр муфид мебошад. ин ҳамоиш роҳбарони соҳаро гирди ҳам овард ва умедворам ки барои расидан ба мувофиқа дар қабули қарорҳо мусоидат мекунад. фикр мекунам ки ин як қадами хуб дар самти ҳалли масоили обу иқлим аст. Такой конференции, такого масштаба, такого уровня, да, было нужно. Я замечу, что организация на высшем уровне идет. И самое главное, обсуждаются такие темы нужные, да, которые сейчас у нас идет, которые нужно обсуждать, нужно решать и нужно что-то делать. در جلسه پلنری به واسطه پیشوای ملت محترم امام رحمان اشتراک کردند و بار دیگر تاکید نمودند که سهم تاجیکستان در پیشبرد روزنامه آب در سازمان ملل متحد بی‌نهایت کلان است. این چهارمین کنفرانس این ادامه منطقی سلسله کنفرانس های گذشته می باشد. چنانکه به ما معلوم است تاجیکستان توانست با یک چند سلسله پیشنهادها مقام و منزلت آب را در عرصه بین المللی بلند بردارد و خود را همچون دولتی تشبثکار و پیشصف معرفی نماید. واقعا تاجیکستان برای حفظ ذخیره های آب، برای تشبث های مربوط به آب سهمی بی‌نهایت کلان دارد. ما از لحاظ جغرافی در منطقه جاگیر هستیم که موقع ما را نسبت به ذخیره های آب مهم ارزیابی می نمایند. Salamish Daib and the ambassador of the OSCE program office here in Dushanbe, recently appointed. من می‌خواهم به حکومت جمهوری تاجیکستان برای انجام این کار اظهار مینه‌داری نمایم، زیرا پرزیدنت محترم امام علی رحمان بیش از 20 سال پیش چنین دیدگاه داشتند که مسئله آب را به روزنامه جهانی وارد سازند و واقعاً هم چنین شد، یعنی روند آب دوشنبه را راه‌اندازی کردند. این تشبث به گفتگوهای زیاد در مسئله آب مساعدت نموده است. در مورد این کنفرانس آب مهم است که ما یک جای همکاری کنیم، مخصوصاً در آسیای مرکزی. به نظر من این تشبث خوب است. من فکر میکنم که آن همچون یک شورای آب فعالیت میکند و مهم است که ما راههای حل بهتر را پیدا نماییم. من انتظار دارم که این کنفرانس باعث گردد تا عهده‌داری ها به عملهای واقعی و مشخص تبدیل داده شوند. تشکر. Hi, I'm Faisal Moin. I represent International Center for Integrated Mountain Development. قابل ذکر است که مناطق کوهی و کشورهایی که حدود بیشترشان از کوهسار عبارت است، تأثیر و پیامدهای منفی تغییریابی اقلیم در آنها بیشتر دیده می شود. مثلا اگر به خود تاجیکستان نظر افکنیم، در مقایسه با چند سال گذشته امروز قسمت زیادی از پیرک‌های آن کاهش یافته آب شده‌اند و یک سبب بلند شدن سطح آب دریاها در همه گوشه و کنار دنیا نیز این آبشوی پیرک‌ها و منبع‌های آبی است. هدف اشتراک ما در این کنفرانس از آن عبارت است که بر روزنامه مناطق کوهی و تأثیر آن در به دست آوردن هدف‌های رشد استوار روشنی انداخته به آن دقت عمیق دهیم. به شبهه جمهوری تاجیکستان در پیشنهاد و بررسی مسئله‌های روزنامه آب و اقلیم در سازمان ملل متحد و دیگر مشکلات با نفوذ بین المللی موقع اساسی دارد و ما با پیشصفی تاجیکستان در این مسیر همه‌جانبه دستگیری می‌نماییم. My name is Farah Rani. I am from Islamabad Foreign Women Association. ассалому алейкум. ман фараҳани ҳастам аз покистон. бароям боиси ифтихор аст ки ҳам дафъаи гузашта ва ҳам имсол дар конфронси оби душанбе иштирок дорам. масъалаи об рӯз аз рӯз муҳимтар мегардад, махсус барои он кишварҳое ки бо норасоиву мушкилоти об рӯбарӯ ҳастанд ва ҳаёти ҳама марду зан, чӣ фақиру чӣ сарватманд, ҳама маҳз ба об вобастагии ногусустанӣ дорад. пешсафиву ташаббускориҳои кишвари тоҷикистон ва президенти муҳтарами он дар огаҳонидани ҷомеаи башарӣ аз чунин масъалаҳои мубрами глобалӣ боис гаштааст ки ин ҷо ҳама олимону коршиносони байналмилалиро гирд овард то якҷоя ин мушкилотро баррасиву ҳал кунанд. I'm Sita. I'm from Malaysia. ман Сита ҳастам аз Малайзия.
маротибаи аввал аст ки дар конфронси оби душанбе иштирок дорам. дирӯз мо дар китобхонаи миллии тоҷикистон дар ҳамоиши об барои одам об барои пешрафт иштирок доштем. имрӯз бошад дар ин конфронс бовар дорам ки аз суҳбатҳои иштирокдорон намояндагони соҳа ва дар умум аз баргузории чунин ҳамоиши сатҳи баланд таҷрибаи хуберо дар истифодаи самараноку оқилонаи об аз худ мекунем ва дар кишвари худ истифода мебарем. мардуми тоҷикро хеле хубу маҳбуб дарёфтам. воқеан ба ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон барои ташкили конфронси мазкур ва меҳмоннавозии мо иштирокдорон самимона миннатдорӣ баён мекунем. Я впервые участвую в этом важном международном мероприятии. Пользуясь случаем, хотел бы поздравить народ Таджикистана, правительство, руководство Таджикистана с успешным проведением этого важного, действительно международного форума высокого уровня, международного десятилетия действий. На сегодняшнем мероприятии обсуждается очень важный вопрос. Это вода, это источник жизни. Поэтому мы, как организация, занимающаяся вопросом продовольственной безопасности, тоже принимаем активное участие в этом форуме, поскольку без воды нет продовольственной безопасности, нет сельского хозяйства. Наша организация работает в этом направлении тесно со странами-членами и нашими международными партнерами. Республика Таджикистан также является активным членом нашей организации. имрӯз дар шаҳри душанбе ҷаласаи 18-уми комиссияи муштарак оид ба ҳамкориҳои тиҷоратӣ, иқтисодӣ, илмӣ, техникӣ ва фарҳангии ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҷумҳурии Исломии Эрон баргузор шуд. гузориш аз рафти ҷаласа. имрӯз дар шаҳри душанбе ҷаласаи 18-уми комиссияи муштарак оид ба ҳамкориҳои тиҷоратӣ, иқтисодӣ, илмӣ, техникӣ ва фарҳангӣ миёни ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҷумҳурии Исломии Эрон баргузор гардид. дар кори ҷаласа ҳайатҳои расмии ду кишвар таҳти роҳбарии намояндагони баландпояи давлатӣ иштирок намуда масъалаҳои муҳими густариши ҳамкориҳои дуҷонибаро мавриди баррасӣ қарор доданд. зимни ҷаласа ҷонибҳо ҳолати кунунӣ ва дурнамои рушди муносибатҳои Тоҷикистону Эронро дар бахшҳои иқтисод, савдо, саноат, энергетика, нақлиёт, кишоварзӣ, илм ва фарҳанг муҳокима кардам. таъкид гардид ки муносибатҳои дӯстона ва бародаронаи ду кишвар дар солҳои охир марҳилаи нави рушдро касб намуда барои тавсеяи ҳамкориҳои мутақобилан судманд заминаи мусоид фароҳам овардааст. дар рафти музокирот масъалаҳои афзоиши ҳаҷми густариши мол, ҷалби сармоя, таъсиси корхонаҳои муштарак ва густариши ҳамкориҳо дар соҳаи энергетика ва инфрасохтор баррасӣ шуданд. ҳамчунин ҷонибҳо зарурати рушди ҳамкориҳои илмӣ, техникӣ, табодули таҷриба байни муассисаҳои илмӣ ва таҳсилотӣ, инчунин густариши робитаи фарҳангиро муҳим арзёбӣ намуданд. зикр гардид ки Тоҷикистон ва Эрон дорои имкониятҳои васеъи ҳамкорӣ мебошад ва истифодаи самараноки ин имкониятҳо метавонад ба рушди иқтисоди миллӣ ва таҳкими робитаи дӯстонаи ду кишвар мусоидат намояд. ҷонибҳо омодагии худро барои татбиқи лоиҳаҳои муштарак ва идомаи муколамаи созанда дар ҳама самтҳои афзалиятнок иброз доштанд. дар фарҷоми ҷаласа аз рӯи натиҷаҳои музокирот як қатор санадҳои ҳамкорӣ ба имзо расида ҷонибҳо аҳамияти идомаи фаъолияти комиссияи муштаракро ҳамчун механизми муҳими рушди муносибатҳои дуҷониба таъкид карданд. интизор меравад ки натиҷаҳои ҷаласа ба густариши бештари ҳамкориҳои иқтисодӣ, илмӣ, техникӣ ва фарҳангии Тоҷикистону Эрон такони ҷиддӣ мебахшад. дар доираи конфронси байналмилалии сатҳи баланд оид ба 10-солаи байналмилалии об барои рушди устувор солҳои 2018-2028 ки аз 25 то 28 майи соли 2026 дар шаҳри душанбе баргузор гардида истодааст, меҳмонон ва иштирокчиён аз маркази намоишгоҳи Душанбе Экспо боздид намуданд.
дар доираи конфронси чоруми байналмилалии сатҳи баланд оид ба 10-солаи байналмилалии амал об барои рушди устувор солҳои 2018-2028 меҳмонон ва иштирокчиён аз маркази намоишгоҳи душанбе экспо боздид намуданд. ҳозирин бо иқтидори бузурги саноатӣ, имкониятҳои истеҳсолӣ ва дастовардҳои муҳими иқтисодии тоҷикистон аз наздик шинос шуданд. намоишгоҳ бо мақсади муаррифии ҳадафҳои саноатикунонӣ бо суръати кишвар, дастгирии истеҳсолоти ватанӣ ва тақвияти ҳамкориҳои байналмилалии иқтисодиву тиҷоратӣ ташкил гардида таваҷҷӯҳи зиёди иштирокчиёни хориҷиро ба худ ҷалб намуд. мардум дар ҷаҳон ба ғизо ниёз доранд. ғизо чизест ки ҳеҷ гоҳ нодида гирифта намешавад. ғизо барои тамоми инсоният хеле муҳим аст ва мо онро сарфи назар карда наметавонем. вақте ки ман ба ин ҷо омадам, маҳсулотҳо хеле ҷолиб ва бисёр буданд. ин нишон медиҳад ки тоҷикистон хеле рушд кардааст ва маҳсулоти гуногунро на танҳо истеҳсол, балки содирот ҳам мекунад. ва ҳамаи ин маҳсулот бидуни об истеҳсол намешаванд, махсусан соҳаи кишоварзӣ. об метавонад ҳаёт офарад, зеро об ҳаёт аст. бовар дорем ки конфронси мазкур барои ҳалли масоили об мусоидат хоҳад кард. дар гӯшаҳои гуногуни намоишгоҳ маҳсулоти рақобатпазири ватанӣ аз бахшҳои саноат, кишоварзӣ ва ҳунарҳои мардумӣ ба маъраз гузошта шуданд. аз ҷумла меҳмонон бо навъҳои гуногуни меваҳои тару тоза ва хушк, асал, маҳсулоти полезӣ ва дигар неъматҳои аз ҷиҳати экологии тозаи тоҷикистон шинос гардиданд. ҳамзамон маҳсули дасти ҳунармандони тоҷик аз қабили чаканд, қолинбофӣ, сӯзанидӯзӣ, кандакорӣ, заргарӣ ва дигар намунаҳои ҳунарҳои мардумӣ диққати махсуси меҳмононро ба худ ҷалб намуд. ин маҳсулот муаррифгари фарҳанги ғанӣ, таъриху тамаддуни қадима ва ҳунари волои мардуми тоҷик арзёбӣ гардид. хеле хушҳолкунанда аст ки дар шаҳри душанбе пойтахти ҷумҳурии тоҷикистон дар конфронси оби соли 2026 ҳузур дорам. тоҷикистон бо ҳамраҳии Нидерланд тавонистанд конфронсҳо вобаста ба обро ба роҳ монанд, ки заминаи хуб барои ҳалли масоили экологӣ хоҳад буд. ҳоло вақти амалисозӣ расидааст. мо дар самти об кор мекунем то мардум ба оби тоза дастрасӣ дошта бошанд. ҳоло фурсате фаро расидааст ки ин масъалаҳо бояд ҳалли худро пайдо кунанд ва дар амалисозии ин ҳадафҳо ҳамаи мо вазифадор ҳастем. намоишгоҳи мазкур барои муаррифии имкониятҳои содиротии кишвар, ҷалби сармоягузорӣ ва густариши робитаҳои иқтисодиву тиҷоратӣ заминаи мусоид фароҳам оварда дар таҳкими ҳамкориҳои байналмилалӣ нақши муҳим мегузорад. иштирокчиён аз сифати баланди маҳсулоти ватанӣ ва пешрафти босуръати соҳаҳои истеҳсолии тоҷикистон изҳори қаноатмандӣ намуданд. бинандаҳои гиромӣ, ин буд нашри муфассали барномаи иттилоотии ахбор. ба шумо зиндагии ободу осоишаро таманно дорем. саломат бошед. чой сиёҳи принсесса нурӣ ба дилҳо гармӣ мебахшад.